Nakon neočekivanog povratka na kanal, dok sam listao i čitao komentare, došao sam do jednog zaključka. Dosta ljudi se složilo sa stvarima koje sam rekao i čak je navelo primjere iz stvarnog života gdje im se to desilo. Abnormalno sam zahvalan na tome, ali, nažalost, postoji jedan problem. Taj problem je što me uopšte nije briga za one negativne komentare koje drugi ljudi ostavljaju, jer samo dokazuju koliko su zatucani i ne žele napredak. Suptilno i veoma nisko inteligentno pokušavanje da se sputavaju tuđa mišljenja čini vas same negativne. Zato, bez daljeg odugovlačenja i davanja pažnje nebitnim, mizernim crvima, hajde da započnemo video za one koji su tu da ga zaista gledaju i nauče nešto. Imaš li poštovanje prema sebi ili si samo simp? Većina muškaraca toleriše nepoštovanje od strane žena, ignorišu crvene zastave jer žele da budu sami ili su samo u potrazi za fizičkim kontaktom. Komentari na veličinu? Jadno. Nijedan signal lošeg ponašanja ne treba ignorisati. Bolje je biti sam nego biti uz ženu lošeg karaktera. Možda će ti ovaj video povrediti osjećanja, ali do kraja ćeš bolje razumeti šta se krije u srcu žene. Sada ćemo proći kroz 8 stvari koje kvalitetna žena nikada ne bi rekla. Broj 1. Bilo šta o veličini. Ako žena komentariše veličinu tvog tela, postoji posebno mesto za nju. Zove se ulica. Njen govor o tvojoj veličini ili ponižavanje tebe na osnovu toga jasno pokazuje da je ili previše konzumirala sadržaje za odrasle ili imala previše partnera pre tebe. U ovom slučaju, ovakva žena je previše seksualizovana i niskog morala. Isto važi za ženu koja komentariše tvoju visinu, ćelavost ili bilo koju drugu fizičku osobinu koja nije pod tvojom kontrolom. Ovo nisu žene sa kojima ćeš graditi porodicu ili carstvo. One su previše usmerene na nevažne stvari i beskorisne su kada se radi o stvarima od važnosti. Broj 2. Isticanje mana. Žena bi trebala da bude oslonac svom muškarcu. To je njena uloga i njena podrška može imati veliku snagu. Može ti podići samopouzdanje kada se osjećaš loše i dati ti osjećaj snage kada si poražen, pružajući pozitivne afirmacije i veru u tebe. Međutim, neke žene rade suprotno, pokušavajući da te obore negativnošću. Reći će ti da ćeš opet pogrešiti ili te kritikovati kroz šalu. Ovakve reči deluju beznačajno, ali su u stvari otrovne, jer te mogu obeshrabriti i činiti da izbegavaš rizik. Posljednje što ti treba u životu je žena koja ti stalno ističe mane. Broj 3. Ako žena često spominje bivšu vezu, to je ne samo znak nepoštovanja, već i znak da bivšeg i dalje drži u visokom mišljenju. Kada ga spomene, to ukazuje na to da ga možda još uvek priželjkuje. Takav stav održava nedostatak poštovanja prema tebi i signal je za odlazak. Broj 4. Budi pravi muškarac. Ako ti žena kaže da se ponašaš kao pravi muškarac, ona pokušava da te ponizi rečima. Naravno, postoje trenuci kada treba da se uzdigneš i postaneš jači, ali
to nije njena uloga. Kvalitetna žena razume tvoju ulogu u vezi i podržava te bez ni podaštavanja. Broj 5. Previše bliska s tvojim prijateljima. Ako je previše prisna sa tvojim prijateljima, obraća im previše pažnje ili traži njihove poglede, to je znak za oprez. Bez obzira na moderni svijet, postoji nešto što se zove seksualna napetost i mnoge situacije je mogu izazvati. Žena koja te poštuje zadržat će odgovarajuću distancu od tvojih prijatelja. Broj 6. Srećan si što me imaš. Ako ti žena kaže da imaš sreće što je imaš, to može biti znak prevelikog ega i razmatranja drugih opcija. Možda dobija pažnju od drugih muškaraca i misli da može bolje od tebe. Predložio je da proveri teoriju stvarnosti i posveti se svom razvoju. Broj 7. Nemaš dovoljno novca. Kvalitetna žena razume tvoje teške trenutke i podržat će te. Međutim, žena sa osjećajem prava prigovarat će i žaliti se ako smatra da ne zarađuješ dovoljno, iako sama možda ne doprinosi. Ovakve kritike tebi su nepotrebne. Prava podrška dolazi bez optužbi. Finalni ili konačni broj 8. Previše sam zauzeta. Ako žena stalno govori da je previše zauzeta za tebe, to znači da te ne smatra važnim. Nije važno koliko je obaveza ili posla, jer prava žena uvek će naći vremena za muškarca do kog joj je stalo. Prava istina je da nikad neće biti previše zauzeta za onoga koga stvarno ceni. Na kraju, ako želiš da se usavršiš u životu, ne zaboravi da nas podržiš pritiskom na dugme za like i pretplatu. Do sljedećeg puta, Galaksija uma. Vežbajte svakodnevno. Sada pažljivo slušajte. Ovo može zvučati kao nešto očigledno. Možda sada kotrljate očima i mislite, da, hvala na iznošenju očiglednog. Ali moramo se uhvatiti u koštac s najuočljivijim delom prvo. Ako ne gurate svoje granice, ako ne angažujete svoje mišiće, ako se ne krećete s ciljem, prodajete sebe kratko, brate.